بسريدا خيراتنا تواهي مهوانكو جزيرة جتبقى جرقة وجمن بجياتي وتواهي كسن بدر كي حاضر ام خيراتنا وتواهيان بكن وچالاكيا ويا بيروز وبرومات ام سلاف بكن إيروديسا بسالوغرا كومكوجيا حلم جيدا وتشخصي يابي منه شهيد هابون وشهيد زهرادا والشهيد حزيران دا شهيد سما شهيد زيلان والشهيد دنيز بويراز دا ام تواهي شهيدين شورش آزادية ببيرتين وسوزا تكوشين ودوماندنا وانددن شخوا وكو اندزانن دبيستو سسي حزيرانا ده حزر وبيستان دا وكو ببختيكي وكو بلانكي قريش آلي داگر كريا دولتا ترك وهفكار نويفا لي قندي حلنجي لتجي جنين بريخستنكيري جنين سياسة مدار جنين تكوشر ينكو بردوامية تكوشين آزادية جنان بون بيك هات ود انجام دا چار هوال گهشتن آستا شهادته شخوا وكو اندزانين ادي جحن كثيرا رولا جن يا ديروكي وزانستي هاتي ديار كرن وكو جن دلدري شورش روجاوادا بكاريبو بيشنتي جبوي جنين روجلاتا نوين وجهان تواهي بكا جبر بيكي ام دبينن كو جارة كدن جنين بيشن بون هدفا داگر كريا دولتا ترك وبري وي بداخويانية كي وزير دولتا ترك سليمان سويلو آشکره کرد که اف تکوشینا بجنه تبره برن جن پیشنگتی جبوی به تکوشینه دکه و پشتی وی یکسر دبیست سه حزیران دا اف کمکوژیا لدجی پیشنگین جن پیک ها زهرا بلکل یا که جبوی عدالت که جباکی 24 ساعت خواه جبوی کار وقتان دبو پروها یاد امینه یا که مهمان پروری و ولد پاریزی خواه دهات ناس کرن و مال خواه و دل خواه جوی تفگر جن وکر بو و شهید هبون یاکوب سالانه دنوا تکوشین آزادی دا جه خواه گرتیه و لانبری داگر کری و ترور داعش حتی نی داوی شرک و حتی می داوی جی دکار و خوات کنگ راستار دا تکوشین دکر و بحزاران جن و کمکوژین وکی درجی پیک هاتن لپاریس کمکوژیا که دیسا به شخص حرس جنین شورشگر و زانستی دا پیک هات وکو اول ساکینه اول فیدان دوغان و لیلا شایلمز ام ایرشا که هاتی کرن نه ایرشکی تصادف بو ایرشکی بزانه بون بو جبونا ویه که ام جی بناوه مالباتا شهید کمکوژیا حلنجه و بناوه تفگر جن جاره کردن ام دویجن راسته ایرشک پیک هات هدف آرمان جوان که ترسکه دناوا جنان دا چه بکن جبوی که جاره کردن جن خوات نکن جن بترسن کارو خوات جن نکن جبوی آزادی جن تی نکوشن لی همه امش دجمن را دویجن جه که تا خواست ترسه آوا بکی جه که تا خواست تا بکی گورستان ادیش بوی ما بو جهفکانی زانسته جهفکانی هیوی و باوریه بود جه ایدئولوژی جن آزاد بود جه حقیقت جن آزاد و بود جه دیروک جن آزاد ایدی امشتشتکی ناترسن راسته بلکی چار اول مشهید کتن لی همه بسدان و بحزاران جنان سوزا خوایا کار دا و بحزاران تبلیبون جبونا کار چه بو و جبوی ویه که هیرو جاره کدن بیرانی نیوان دا ام سوزا خواه بوان را دوباره دکه و ام لپی خطا وانن و بیرانی نیوان دا ام کون و خیال وان ین کد نبیره دا شویشتن ام پیک بینن و ام لپی دوزا وان بین و جبو تکوشین آزادی جنان ام تمو دایم دناوا تفگر دا بین و دیسا جاره کدن لبی دکه بناوه و تواهیان ام شرمزاری مزن جبوی روسيا خاشو هيزكي غارانتورا حيث أظهرت الدولة التركية المحتلة بهجومها الغادر رفضها لوجود أخوة الشعوب ورفضها للمرأة
ومن أجل أن نبدي غضبنا حيال هذه الممارسات، ومن أجل أن نثأر للمرأة، يجب أن نوحد نضالنا في وجه الفاشية التركية المحتلة التي تحاول عن طريق الحرب الخاصة إبادة شعبنا من خلال قتل الأبرياء وخاصة النساء. ونحن كنساء سنجعل من آرين وبارين وحفرين وزهرة وهند وسعدة وجميع شهيدات الحرية قدوة للنضال لنا من أجل حرية المرأة، ليس فقط على مستوى شمال وشرق سوريا، بل على مستوى سوريا والشرق الأوسط. وعلينا التكاتف لحماية المرأة وثورتها وتطوير نضالها بالعمل الجاد والتنظيم والتسلح بالوعي بالإرادة القوية. ایریشن گو همی جهانا کبن پرست یا دستلادر بنابده رولك خواهیه شریک دنافان ایریشن داگر کریا دولتا ترکیه گو لسراسری کردستانه چار پرچه کردستانه تی مشاندن هر وها لسر جهان آزاد تی مشاندن هر وها لسر باشوری کردستانه تی مشاندن لسر تبایی باقر رجلات سوریه تی مشاندن اب ایریش بأوايك سيستماتيك تكرن. اليوم نرى أن استهداف كل من الشهيدات زهراء بركل وهبرين خلف والسادة وهند والشهيدة دينيس يدفع بالنساء بالآلاف للمشاركة في شتى ميادين النضال، فهذا يدل على أن المرأة لديها قوة كبيرة في دفع عجلة نضال الحرية نحو الأمام وبناء سوريا جديدة بفضل دماء شهيداتنا. شورشا و کوره کردستان خمیران شورشا و کوره کردستان خمیران شورشا و کوره